Pun boge do nyume hing terbuge do nukunge. Pun boge do nyume api buge do nukunge. Mangyang nama bunga pun bono tekunyi. Chigyang nama bunga jisu no tekunyi. Mangyang nama bunga pun bono tekunyi. Chigyang nama bunga jisu no tekunyi. So ge do nhung so malinge ha ge du do nu nya tuj. So ge do nhung si aji alu ge do nu kunge. So ge do nhung so malinge ha ge du do nu nya tuj. So ge do nhung si aji alu ge do nu kunge. Chẳng rừng lệ lage đô lưng makune bite nyo bige buya makune ya jini pungam pung minh kunge ya lu hingyeram yar minh kunge pun boge do nyume hing terbuge do nukunge. Sanggu ge do nyume pun bo a king mưa. Do nhum ge sang tu nghe Giêsu mê kunyi. Sanggu ge do nyume pun bo a king mưa. Do nhum ge sang tu nghe Giêsu mê kunyi. Sejeng nyi do ngam la chu kurolo. Nyi kum nyi ngam la mi har yelo. Gabang do ge bunga pun bo me kunyi. Achi ami ngam tung riang tung piang bunga pun bo abu kunyi. Pun boge do nyume hing terbuge do nukunge. Pun boge do nyume api buge do nukunge. Mangyang nama bunga pun bono tekunyi. Chigyang nama bunga jisu no tekunyi. Oh ho 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 ho. Pubabam Payalencho, Molom Suru Modumarabipa. On behalf of NBCC, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, ngosum mesesem gor modabo, ngogam yigam go, Bible akpor itobo, Philippians chapter 4 verse 11 semri chotobo. I am not saying this because I am in need, for I have learned to become content whatever circumstances. Warang oporitene shoge Luke potage
21 ga alobusum 34 ga 36 ka portabo. Be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, anxieties of life that will close you unexpectedly like a trap. For it will come upon all those who live on the face of the earth. Be always on the watch and pray that you may not able to escape. You may be able to escape all that is about to happen, and you may be able to stand before the Son of God. Yeshua patapuri kol do bane ka ngomi chungo pratna tab. Hallelujah. Darbo jesonga payalencho song modism chro ko pom de bi panam pagdane pubwa bwa hososo gangda shaburele koloko no gamle gori ko jabo si ale long ching long te chagnyo monai hinle inte indranyo monai hinbage chak mode holo dodo odong koso sro so arak bono tung puyum go bomi de pagdane jesu uno tung puyum dor har tare na ngojo pamasare ngo manglag mo no manglag bo go geratka no ga gamlega no golina agam ga jesu kastonga benefit gabo nebin pa no agame inhega karmo dona hab mabde chachang nyodo cho chachang anem nyodo holaela abo bukamala nesene masalena hab kalam norong chang da nyok tulen helin me pelo aba nyodo ga kar do kuna kelo apom bo angkar dan hab kalam no gamle buradan ka sang dan la o aba anya mang pono go ga tekal pradna sam jesu ame sang dan ke amen. O ngo harabo palencho pagdane sero so modism bibom ngora berantana tagi sarne my media in church apa ongo so tukung puyum ngo tadana sebanangkam. Be content in keeping Christian identity in all circumstances. Ngole long ching long tem ngole jete palo ngole Kristan dine tong pabratlo long cheng long te humo siale tak palo jette pal satisfied de lage lo do de ho tong pimo go tare ongo ogo sa si banankam. Number 1 go ta dana si go ta dana so problem si inevitable of the end of the earth gangda si logo nye tare sewa se nye tare benasi engulu mangalagala benmo hab mob de Jesu Kristo apu pego papa ngula te pechin lo dodo binae Matthew 24 chapter 24 complete, Mark 13 be oge Luke 21 complete het papa bem no puribanang heda word dogdana hem no chintare be long cheng long tem het papa gangdae alore kunangkam hobore kanang si chobore kana kelo hobore tare kunak hegro panasu oga ngulu gangdae kulungule babe bolo kore nangkam ngule Yehudi bangnya hubutlo malu Babylon bo exile nai bolo gangda bo nabu katne raja aba mai ge alo Nebuchadnezzar chief of the imperial army orilo hubu Yehudi bagnai he banang pap ralail gajangule ko to gangda Sodom Gomram layo o Yehudi bangnyim layo bo paper lododo Yehudi uga pabrapan what were the sins of the Jewish people those days he banang kamne kajaji papa se he merpa he misra chagnyo mopa idol worship murti puja mapa murti puja molodo pamalwe murti puja malo matagmo ama bal murti puja manai atoba kau tung pam atoba kaum he maragbo malo dan bipa eme parlo ramlo atobo kaum oge gangdaga bangni pina bugwanam
atu push to loko dan bi pa ai mesure ko nyu mo pa ngule bolo Jeremiah bolo pra ko potare oge ngule ham Ezekiel bo Exodus bolo ko podo just mane 30 ke 3 verse 3 to 6 bolo o ngulu bo Deuteronomy pra ko potare murti puja Jesus ko esure chegnyo mo nam malu relo dopa whereas it is one of the 10 commandments first commandments borama bakana malu relo dopa esure chegnyo mo o second bolo ko awanan kamalu deo waram ne esure bin padarak bo pat to kalo pora bo bena ta ku mo letar relo dopa ku o second point ko nyumo third point malu ko nyumo esure chegnyo mo na injustice malu maju pingkol justice do kumo alebu do kumo hab mobde aku ne ninda taka toga bajir pako jiu se measure oga ngule ko tuju fourth number ba sebanan kam ne ngule ko oga mi bule ta number mane gogune dukya bum oga hangmi apenam ko kumo pa ren nang ya donin tang ya borolo do pako fourth number se chaknyu kumo na jehode bangnyem rakuna jius bangnyem measure ga chaknyu mona oga ngule ko re nang mi bula hogore kunai enslave their own brothers and sisters atu ga nyubuwa longam jehudi Jewish nyubum atu nyara pakne bang pa esra ben pa no atu boga atu maram ga borober mem nyara pakne bang tak tama ha mabde por nasak bang nyimpe no bang mo baka anyang nyerang cham ngore kunang parele nyang kan ne no am release motoka Paraman bang mo baka bina malu dopa isura chegnyo mo pa o number 5 bolo ko ne malu long te mane prophets prophetess nyegre ko ba prophets ale mo bo prophet to ga baji bo tang te yo pa false prophet ko yo pa ku o ga jak tang prophet Jeremiah ho mo yo pe ekdam less ngulem ko ne kam ne ngule Elijah ho mo yo ko do kumti jak tang bo kumti paku oge isura binga me bo Jeremiah bo ko pod bindo no one is upright Jeremiah 5:1 bola ben pa Jeremiah ni sure no bangye aku jape alebodo banang ngo soburaram ka aku pe alebodo kumoka bolo anyo pranor atelo ke everyone is so sinful पाप में गिरा हुआ है होगा वो मानोगा डिस्ट्रक्शन इज श्योर इसरो बंगी padam malune digo message bin paku Jeremiah digo bin paku digo prophet bin tampaku sidu modio hore kala nai nyegre miye peta jeng bi kumo amab de mailu manglak bo maluga alega nyegre ko bom lo tak paku ale papam bin pok bom lo kumo pa hore la malune Babylon gangdabo isore malune bologara janabu karne char hole ko le tang par tang ange paku haburapan same thing is happening now so tamam gomra misura ko nyu mona banang kam hogwe nyaga nyeme hang mara nyaga nyu hang manyolo bo mara em kejagang da layo more worse than those sins eda hemio layo bo pape gangda si pul do paklak ngulupe atwe ko tulo mang nyanyo modo Bible am ko ren kam those sins were nothing in comparison to the sins now it is happening eda ga pao pape kaja papo kulu pape kaja pape ekku bi no hai in compare to the eda ga pap gabo oga mule kaja ko to jiu se kaja ga dabo o pap ralai kul bina ta molai la kaja ga gang da ga gram da British ga modod loe Yehudi Israel ka ja paile la harabo nyibo palo dodo o bin papa Jesu hona ka go a patare o parb ge da bo pi a o ga bo ngole sis pairam kerem ko potaba harabo a continue itakibo till the end of the age ko kinya to kai e Bible be hit papa ngo bin mo ngo mangla bin mo dana Bible be hit papa hap kalam ngulu ga gangda ga sidge anak doku ngule si korean kam hoga ngule si longcheng longtege bemar chingki mona bemare taki mona bemare holo dodo
lam dera modo lam der manyengula lampa first lockdown lampa long cheng long ta ale monam ngule ji kunum demu tang bo tang pa long cheng long ta long bo bin bo bene ko ba hoga bo second wave hore ku ngule hingap chaglo do derappa Bible being whatever circumstances be content with that without compromising your Christian identity long cheng long ta problem ho jala pe ngo Christian identity mo maintain go dolo chaglo go dolo satisfied whatever circumstances satisfied with that by keeping your Christian identity Bible clear ngulam go podo hoga ngule masong ngule hoga bo ngule alebu Christian we are good preachers alebu Christian sudu alebu preacher do teacher do kitia ngulo ni feng kau lo dong ga lo ngulo ni atto ni hang kaum abang boro maram bangim nyelo kam dong lo ngule alo modo pratna me ki modo हम आप so lockdown si it's a great privilege for us esoro pengulam privilege bi ki sudore sometimes many times we used to say no time to go to church no time to have fellowship with the family members ongole binlo do time do mo nyahan ka wala pratna me time do mo nyahan ka wala apendo de ka do mo nyelo ka wala apendo de time pratna me time do mo business long chang we were engaged em ko tole sore ngo hodio hore ku le loko atobo nyahan ka wala nyelo ka wala atobo ka wala homlo paglo do mo ta ki noga Christian life mature hobo para koi mai agambu honang de para koi ho isure mi bola ngulam haka homoi pe bidore head indirectly bo ngule hinchin mode pare lekin ho maka homoye ole lo ngulam bide pare hoga bo ngule Christian identity ngule family identity do ma local society lo mane identity mamangakta God wants us to see our identity within our family isure ngulu identity ngulu maramalo atto bo nyehanga pinkolo kauga pinkolo preaching momo de teaching momo de pratna momo de bo nyologa pinkolo ane aboga pinkolo ho sudre hem ngule si ekta sam ngule ekta privilege ga mangado lo ngule atto bo nyelo nyehang nyologa pinkolo oge ngule kauga pinkolo so pandemic show ngule happily joyfully isram thankfully by giving this opportunity mangado lo ko ngule pratna malo do derappa ngule humlo jolo worship molo do derappa hoga ngule loko mangdak sako mangra parap ngule lamra perbe ngule identity ngulu ge Christian bang yoburi de lagi sele akara modo hoga ngule hem hingab de si ale mo kai manga dolo ngule chaglo gorminga benam taga dolo do derappa ngulu jago mang de pare garja ko Christian boso dokku boso ko tan hoy ngule gangda so sang do de bele clear bin pa gorminga benam pe tato gormente atu mangla modo home of the Israel chindu who ought to be a man authority hem Israel chindu nala wa gormene gu esho pengulam bi dona hem pe lo balo present situation am lo balo sangba ge ba de lage discipline kotam de lage ngule hoga bungule bible binga mebisi Timothy 1 Timothy 6 verse 6 bisi go bimpan godliness with contentment is great gain. We brought nothing into the world, we will take nothing out of the world. Mulagang daso go animo, hubo norom. Hoga muleman mang sakko model lagi. Ji kun circumstances ngolek be content with that. And hem isrogalo, homlo paglo sobo mana cheglo, mana satisfied dona he dangur janguloga gene ke paina ke bindo. Hongule hem pai godulo. Do tuju kelai. Obasengula bindo Philippians ngule 4 verse 11 land ji kuno circumstances ngule mane satisfied content malo do de lage holo bisingulam bible clear cut hit pado obasengule bujo mityu ka kajo bintuna 24 chapter 24 Mark 13 Luke 21 and 42 what is happening it is already written down there where there do pana be pra hit pa bem purinya tu ada puri riga dolo ko to ai long chang long tebe hit pa lamo ba kami pa of the key ko say always on watch hingap lodo to ka pray that you may able to escape
what is going to happen. Nue basi de parakoi. Where tadana. So that you may be able to stand before the Son of God. Or abnis Jisuga agatolo dog de parakoi. Moka ko isrebi dogdo. Ongole hogabo. Maiga hodim gang dalong ching long te ching mona lamna pena. Hotana hogabungole mangjing bokwe. Who have already called out from darkness to the wonderful mane. Wala ngulamne. 1 Peter chapter 2, 9, 10, 11, hey papa. Ngule call out people. Ngule sroga holin na dene tong patong diami. Boso sado modo. Hama de himpo hanyar lang ngule. Without worrying the future. Hugo hori kuyuri. Aro gor tari kuna boso mabodo to. Heke isroga manglag jai. Hobodo banang honongo narbala pangam. Kopo tarena ke hadu hogabo. Be satisfied, be content with whatever circumstances without compromising our Christian identity. Paya Lencho, thank you. May God bless all of us together.